hadin ka jingyatai sani hak baydai bat kamat uput usam hapdeng ka Sarkar Meghalaya bat Assam Chief Executive Member jongka KHADC ubak Tito Starwell Khan langba u Deputy Secretary lapha dak city Syaki klik jong kinong sen sharsnong kahima melim hima jirang hima nongspung sedar jerngam banya kendo banya keren halor ka soskolar kabalai soi hapdeng ka jela Meghalaya bat Assam kani ka jingya lang lasai ka singi kalong ka badon kam shisha namar bantip bat banyo ya ki jingshai na ki klik nong sen sharsnong kerki ya ki klik nong sen shar baro jong kini ki hima kentup ya ka hima melim hima jirang hima nongspung hima nonglang bagi hima jerngam hadin bang ilayo ya ki jingtho na kalian jong kini ki hima hiba penpau ya ka jing bom ya ha ka jong ki ya ka statement ka balami na kalian jong ke Sarkar hamtam na kalian jong Chief Minister hakbede bat ka MOU ka balayasan daki akli ki Sarkar kentup ka Sarkar Meghalaya wa Sarkar Assam hakbede bat ka jing penbet hapuk tena kalian ka jong ka State Committee mengabot State Member jong ka ilaka ni lakat kerpang ya kini kecing hilang bani kendu mahmat bak kini ki krim sensar gitu ni ban ya tai halor kini ka mat pada hadin kita nilashim ya kikat tu kat ni kira lengkap kendiat harga bedai bak ke ini ki area ya tiba ke Sarkar keladep ya pendek patunjuk tu bila ada pesannya ke MOU harga bedai hawas kasihil harga area ke bahap apa ke nonglang imship sedarship dan kat tu kan ni di area tiba nak kalian ke hima nonglang keempat hun ya kini kijingnya pendek bat kiba kidon kishnong kiba umshim lapau kurteng hata thuk jong kini kecing pendai bat menta ki padba hakani ka hima hidap hakajing undum bisa ko undum hakajing lengo bat kintip lakin ha sya Assam Malaysia Meghalaya tuna takadau na kalian ke hima nonglang kala pentip sengi ban tukelan lam malo kini kam bat bangin pentip no sya ka state government lo kini bentar kam yahap jingmun ban penpak no lani ban IT no ya kawe ni kisnong syah ka jela Assam ka baki ong ka tutia baca hari ini bat hari Bohai district na kalian ka hima melim kim muhun setia ya kini kejingnya pendek namar ba hari ini kejingnya pendek lah pausai ba ka hima melim kandu no ya kikat tu kat ni kibenta kiba kongsan jong karai marwat kamtam ke bekentup ya ka tem marwat ka khanapara ka maikuli bat ki jaga kiba marjan jong kini ki area bakin ngatno si Assam nilayo ru ya ki dorkas na ki dorbas nong jong kini kisnong jong kamtam na po maikuli yang kepada Basnong Karam Marwat Basnong paham kancu mo nanta kini pun teligi sinong gilapa kini ki dorkas semi bakim soha makna mas kini kim soha ya setia ya kini kecing pendek di hadim bangilai sengoy kini ki AGA nah kalian jungi rengkap bagajing dan rengkap jong kini ki klik dong sosial ni laksim ya karai ba nginthok sa state government na kalian council ban ketat ya ke state government bahkan hap ban review syua ya kani ke MOU tak haro ban dayo lang ya ke jing menjur jong kikli manusia hadin bangilayo kat ni kini kijing bom semua yang hap ya kani karai jong ke Sarkar kani ka rai kini mentakas ni kamut ban pentut
lani ban konsuki ya kajing temu jung sarkar kajing ade kajing pendek puat tidak anut lu nak kalian kajing council atau pos kumba ngiju yaiban mengikuat no bakadan kajingnya pendek puat apa yang kini arti kita kenapa bakadan kajing syongsuk syongsai haki hina kijungi te nganget ba ke sarkar kan sengap ya kini katba ke ministry keempat pediang ya kini ke MOU ke puar ke dandon desi nak kalian ke state government ban pendek ikat tu kan itu bantah kat kum gojing penpau jong ini